Napi bila pelunggum sami tiba-tiba terbangun. Selong-selongnya kemdosi kan? Kemdosi berminta mesari ibu. Nyelili, ngalak. Nggih. Mana minta kan? Nggih, nyara macam-macam aneh balik belah macam mana. Nyakem sama nikin tami bolosi. Tiba-tiba napi jaga isin. Ini badek tikus memparan lendur. Nggih, ini tinjo dengan ele aspe satu ele aperan sepandeng niki begerik meong palek tikus kecungkar. Masih ele tahun nama sari, masih meniki ele tahun hatedem, ele kasur nabi masih meniki. Tiba-tiba buka pengentan. Nggih, nah Nemen hati yang pelunggu baru bahasa ulama nih. Faidan tabahta bilailatin fatahajjada. Lamun kedung terjaga di waktu malam fatahajjada, maka bertahajudlah walaupun arak 2 rakaat. Ibu sembayang 2 rakaat wis silik taum satedam lamun kebetulan meleng lek tengah malam ibasen. Faidan tabahta bilailatin fatahajjada. Lamun kedung sak terjaga lek waktu malam maka bangunlah tuwis bait ai udu. Tiang pelunggum kadang-kadang selaput meleng sekitar jam 3 lalu menek doang mau tedam malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karing sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamidal Mukarram Al-Ustadz lalu Mukhtarullah yang sama-sama pelunggum tiang muliakan hormati. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga dan kita semua. Nenek mami, sanak bija, jamaah laki bini, pemuka agama, pemuka masyarakat, pengelingsir, baik lingsir kanda ilmu, lingsir kanda jabatan, lingsir kanda umur yang tiang muliakan hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tiang pelunggu sami masih tican sehat wal afiat. Taud bedait malik lek pengajian rutin tiang pelunggu sami setiap jelu Sabtu niki. Alhamdulillahi rabbil Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
quwwata illa billahil aliyil azim. Salawat teriring salam kelipaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, tentu dengan harapan, dengan doa tiang pelungguh sami mudah-mudahan tican syafaah lemak lejelu kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sami jamaah yang tiang muliakan dan hormati, di antara sebab saya bicara mengawali sebelum Al-Mukarram Al-Ustaz rauh di tengah-tengah pelunggum tiang sebagai mukaddimah lek dewek tiang ngak nyampian jok pelunggum sami niki sopok penjelasan bahasan ulama fil asbabil asbab fil asbab jalibati lil mahabbah wal mujibati laha wa hiya asyarah. Niki adalah di antara ampura di antara sebab-sebab terjelasa si ulama faslun fil asbabil jalibati lil mahabbah wal mujibati laha wa hiya asyarah. Ara sebab-sebab pelunggum tiang ya tekangan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab atau fasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab cintanya Allah kepada hambanya. Ibu yang pelunggum niki kan terjelasan sebab-sebab pelunggum tiang tekangan si nenek, sebab-sebab pelunggum tiang jatuh kecintaan Allah ujung tiap-tiap hamba. Berduin sebab ia pun jatuh kecintaan Allah kepada hambanya. Nggih. Dari di antara sebab-sebab hamba niki yakti can kasih sayang Allah, yakti can kecintaan Allah Subhanahu wa taala, adet tahu karyangan, adet arak dalam diri tiang pelungguh, nah ia sebab ya tekangan si Allah taala. Lunasan ya kamu nombe syariah mak tekangan det dimurkai. Ndek manjelas mbe syariam tekangan atau dimurkai. Nah, syariat tekangan nggih. Lamun dimurkai ni keja azab lain pelai. Nggih. Nah, mudah-mudahan tiang pelunggum sami termasuk elek napera niki sak tersebut niki arak 10 macam. Ia sebab-sebab dengan niki tekangan sidi-sidi Allah taala. Aku tiang sampean makin nggih ndek nak bau jang kedatang 10 nggih aruan ya tamu waktu maghrib nggih niki jam 5 kurang balu olas nggih ibu jam 5 kurang balu olas mungkin niki wasisen sampai jam 5 niki. Mbe di antara sebab-sebab pelunggum tiang ya jatuh kecintaan Allah kepada tiang pelunggum sami sak pertama adalah qiraatil Quran bitadabburi. Nggih. Sebab pelunggum tiang ya tekangan sidi-sidi Allah taala sebab jatuh kecintaan Allah kepada hambanya lek tiang pelunggum sami Bapak Ibu adalah yang pertama qiraatil Quran, yakni baca Al-Qur'an. Ibu baca Al-Quran niki ya sebab bitadabbur, yakni dengan menghayati merenungi makna yang terkandung di dalam tiap-tiap ayat sak mudbacit. Makin niki maknan baca tiang pelunggum baik membaca dengan napi pertama sermin huruf Al-Quran. Nggih? Sermin huruf Al-Quran. Sermin huruf Al-Quran niki pelunggum sami pulih pahala seriuk cingakin napi bahasa melek niki seriuk
sermin nggih, serio sermin nggih, ataupun al-ili al-haat melihat nggih, melihat huruf Al-Qur'an. Setiap pelunggum sami sermin cingakin huruf Al-Quran niki tang bernilai ibadah, dan setiap pelunggum sami mengucapkannya, setiap pelunggum sami membaca yang pertama ia sebab jatuh kecintaan Allah kepada hambanya di saat hamba niki demen sermin huruf Al-Qur'an. Ibu no pertama. Sak kedua tiang niki ndik tahu no buka Al-Quran belik aran ya penggita tiang wahsaru ngieu basa timak sak kadu kacamata lagu kebelik ruan huruf balik belah laun sak parap alif lam mim munin ayat alam munin baca nggih laun sapara pekena niki lon bala perun huruf ain sin qaf unin ayat laun sak salah anu kebalik kebelah bala perun penggitan asoka huni ini salah. Oh napi solusin jarin pelunggum tiang ngiring embe sak bau si mengat embe sak bau si mapal pesugul bacaan-bacaan Al-Quran walaupun arak seayat. Ibu walaupun arak seayat embe di antara 6.666 ayat 114 surah telung dasa juz niki bait sak bau becat teilingan sak bau becat tengat si pelunggum sami adem dek jauh lalu li Al-Quran ndem ja tahu tegal Al-Quran balik nenta nam tahu gamal Quran karena pernah Arab penapiran penentang penyeremin saru tiang pelunggum sami mbesa mau mapal ibu walaupun hanya satu ayat jadikan Al-Quran sebagai wirid sebagai amalan rutin tiang pelungguh di antara yang 6.666 ayat nih ke misal bait Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih mirup kan wam tak baca Quran nggih bait seke ayat contoh Bismillahirrahmanirrahim pelunggum tiang nendek lepas karena marah meniki di saat seorang hamba di saat pelunggum tiang menyebut Al-Quran sak sogol lek ladang pelungguh sak sogol lek sungap pelungguh sak sogol lek lisan pelungguh sak sogol lek naperan niki lisan ladang sungap pelunggum sami Al-Quran marah baru misal Bismillahirrahmanirrahim mutiring beliau baca Al-Fatihah Al-Baqarah baru Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin nyakam hairing baru baca. Maka napi sami jamaah nike adalah bukti tanda bahwa setiap ucapan Al-Quran yang keluar dari ladang pelungguh, dari lisan pelungguh, dari asusu ang-angap sungap pelunggum sami niki itu menandakan bahwa jatuh kecintaan Allah kepada hambanya. Pokok marah meniki setiap pelunggum sami sebut Al-Quran berarti ni ke pelunggum beruntung pelunggum nyekam napi nyekam tegoret nyekam tersapa si di sida Allah Ta'ala. Alhamdulillah setiap lisan niki ingin ucapannya Al-Quran demen tuwes tukul nganjang yang dia baca Bismillahirrahmanirrahim den sekali-kali ya sogol den sekali-kali ya tuwes ya tukul melinggih nganjang menjajak melainkan ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti tiang pelungguh lamum genem nggih ia tertanduk diri saya sakayun telewan ngeraos si nenek di saat dia sedang membaca Al-Quran berarti Allah Ta'ala kenyakan tegoret si nenek nyakan tersapa si nenek
Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, di saat lisan tiang pelunggum tandak dari Al-Quran, maka di saat niki Allah Ta'ala ndin kayun li pelungguh. Di saat pelunggum sami mesang deang lisan niki baca Al-Quran, maka di saat nike pelunggum sami nggih tanden pelunggum sami niki kenyekem tekayunan si nenek. Tetapi di saat lisan ini tertahan daripada ayat suci Al-Quran, maka saat nike nyekem dek tekayunan si Allah Ta'ala nggih, nyekem baca Quran nyekem tekanggo si Allah Ta'ala. Di saat pelunggum tiang napiran berat lisan niki ya sekedar bismillah doang, masih berarti nyekem dek tekanggo si Allah Ta'ala nggih. Nah, jadi tiang pelunggum sami diajarkan aden sak dalam segala aktivitas tiang pelungguh aden sak biasa diri jadikanlah Al-Quran nike sebagai wirid, sebagai amalan dalam kehidupan tiang pelungguh. Lalu pelunggum tiang Nabi baru bitadabbur, dengan apa? Dengan menghayati, dengan merenungi Nabi yang terkandung di dalamnya. Contoh pelunggum sami kena melinggih-linggih elek beruga elek teras gedeng, tiba-tiba terdengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Spontan pelungguh langsung seketika nih ke pelungguh milu membahas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya meninggal dunia, jelas silik tiang pelunggum Nabi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiang pelungguh adalah milik Allah dan akan kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Paham, sadar tentu. Oh denara abadi ele Eropa ni yat mati doang niki kena taut hayatin taut marut yang belum membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah niki kan niki kena. Jadi tiang pelunggu di antara sebab dengan niki jatuh kecintaan Allah kepada hambanya, yang pertama adalah membaca Al-Qur'an. Paham ibu-ibu? Genem-genem ya? Lebih-lebih lamut tahu yang pelunggum sami buka Al-Quran nggih tengah malam kiranjak waktu mungkin mentangi setengah malam tiang pelunggum sami nggih mentangi tiang pelunggum sami setengah malam. Nabi bahasan ulama ibu fa idan tabahta bilailatin fatahajjada, apabila kamu terjaga bahasa Nabi bila pelunggum tiang faidan tabahta bilailatin fatahajjada, apabila kalian terjaga di waktu malam teluk selung-selung pelunggum mentangi, selung-selung pelunggum meleng Bapak Ibu nggih, selung-selung pelunggum mentangi nyakam sak mensari niki ikam sak balik belah selung-selung meleng nggih. Iya kena baru no fa idan tabahta bilailatin fatahajjada, apabila pelunggum tiang terbangun terjaga di waktu malam, umpamanya kem sak mensari baru lusi paneda mata ni tiba-tiba tiang pelunggum sami meleng mentangi selung-selung meleng Bapak Ibu mau balik belah agatam sak tahu meleng sekitar jam 3 nika niki tandan bukti tiang pelunggum sami mau tahu manfaatan nika ya Allah. Pelunggum tiang niki ciri tandan sak kedua langsung lek dengan saya pulih kecintaan Allah Ta'ala adalah setelah saya gawe fardu ndel lepas lek sunat nggih. Nah niki pertama baru kan Al-Quran sebelum joka niki Nabi bahasan hak kedua ia sebab pelunggum tiang jatuh kecintaan Allah. Yang kedua adalah at-taqarrabu ilallah bin nawafil ba'dal faraidhi fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubah ba'dal mahabbah mahbubiyat nggih. Nah jadi tiang pelunggum Nabi taqarrabu ilallah bin nawafil ba'dal faraid fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubiyati ba'dal mahabbah. Nabi nikah ibu bahwa pelunggum tiang berusaha
mendekatkan diri kepada Allah dengan sembayang-sembayang sunat bin nawafil ba'dal faraid, setelah pelunggum tiang gawe sak fardu. Nggih, kandhane Nabi, fa innaha tusiluhu ila darajatil mahbubiyati ba'dal mahabbah. Karena solat sunnah nike adalah dapat menyampaikan tiang pelunggum sami ke derajat kecintaan demi kecintaan dari Allah terhadap hambanya. Nah, sak kedua ia langam ya pulih kecintaan Allah adalah setelah sembahyang fardu gawe sunat. Ibu karena lek dalam fardu arak qobliyah arak ba'diyah, setelah nike arak sembahyang sunat-sunat sak lain, termasuk nike bukti entat tekangan si nenek pelunggum tiang faidan tabahta bilailatin patahajjadah. Nabi bila pelunggum sami tiba-tiba terbangun selung-selungnya kemdosi kan, kemdosi berminta mensari ibu nyelili ngalak nggih mana kan nggih ada macam-macam aneh balik belah macam nyekem sama nikin tami bolosi tiba-tiba napi jaga isin ini badek tikus mempara lendur nggih ini intenjo dengan ele asbe satu ele aperan sepandek niki begerik meong palek tikus kecungkar masih ele tahun nama sari masin meniki ele tahun hatedem ele kasur nabi masih meniki tiba-tiba buka pengentang nggih. Nah demenah tiang pelunggum baru bahasa ulama nih, faidan tabahta bilailatin fatahajjada, lamun kedung terjaga di waktu malam fatahajjada maka bertahajudlah walaupun arak 2 rakaat. Ibu sembayang 2 rakaat weh silik tahun satedem lamun kebetulan meleng lek tengah malam ibasen faidan tabahta bilailatin fatahajjada ulamum kedung sak terjaga lek waktu malam maka bangunlah tuwis bait ai udu. Tiang pelunggum kadang-kadang selaput meleng sekitar jam 3 lagu lalu menek doang mau tedam malik. Ya Allah, ketunahan kenang ibu sekedar lalu menek doang. Ya Allah, ibu kedang ma menek dia membuka jilbab berjilbab tam tedam onde menjilbab tam tedam berembin tam tedam besi ngelet nggih dia memang buka nih nak buka copong nanti buka kecom lalu bait ai udu. Sengan kembe Bapak Ibu yang kami muliakan dan hormati, bahwa tiang pelunggum sami ini yang dek dari tengah malam malik. Gila, hai badai jamin diri mah badai tengah malam mau badai temalik lema bian di tengah malam. Tidak ada pelunggum. Maka dengan saya ini tergerakkan kakinya, tergerakkan langkahnya, tangannya mengayun, tamu buka kamar mandi, bait ai wudu tahajud, maka di sanalah mulai nggih ruwen rahmat, ruwen barokah, ruwen kecintaan Allah. Kemben sangat tahajud niki maqamam mahmudah, ke derajat yang terpuji, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu tunah angke ande kak beketuan makin pire timbang mah nyembih beras kangone emo hirup. Ibu pire timbang nyembih beras kangone emo hirup ndek tahu manfaatan ibadah le tengah malam. Makin merenung tiang pelunggum nih, oh ya Allah, umurku sudah sekian, umur kuah 16 tahun, mundek kuah bayaran tahu nikmati ibadah tengah malam, renungi umur tibu, renungi. Ndeka beketuan pelunggum wah mendek tahajud, ndeka beketuan jawab dalam diri kita ama-ama ase-ase ang tuh kecintaan Allah kepada pelunggum tiang di saat tiang pelunggum sami tahu karyang sunnah di luar qobliyah ba'diyah sak baru
di antara sebab dengan niki jatuh kecintaan Allah kepada hambanya. Salat sunnah marak baru nih tiang pelunggum kedung sak bahasa lama nih fa idan tabahta bilailatin fatahajjada kedung sak tuwis tengah malam ngendek sekedar sugul jog jeding menek mu alik tedem ibu tentu nonton dek mbe lewean tahajud wibian dek tendek lewean handek ya rendeng nggih ibu ya Allah lamun kedung tuwis tengah malam patahajjad maka bertahajudlah kembir saya nggak nikah sami jamaah yang pelungguh gunaan waktu tengah malam baru walaupun arak 2 rakaat di saat Nabi dengan keluian tedam pelungguh belik-belik syukur nyekem tegoret nyekem teduduk nyekem tekangan si di sirah ta'ala menghadap Allah lah melalui tahajud. Ibu paham? 2 insyaallah Sabtu lemak sambungan Malik lanjutan. Nggih, mungkin beliau nggih niki tepat yang baru jam 5 mungkin merau sekitar jam 5 alhamdulillah nggih ingat-ingatan mulai bareh yang pelunggum berusaha bintat umat tua meniki ibu bintat mikir ada setekangan si nenek ada satrahmat si nenek nggih nenek lalu kemelik macam-macam nggih binta kadik tekangan binta tadi sak terindui si disidol tadi oleh sebab ni ke pelunggum tiang manfaatkan diri apalagi tak mulai lek makin lek perang-perangan baraja insyaallah itu tahajud insyaallah niki baru ndim sadari niki selung-selung untuk duduk selung-selung meleng maka gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya nggih sami jamaah yang kami muliakan hormati.